Taj tetovirani, koliko sam ja dobio informaciju, to je jedan od vođa navijača Crvene zvezde, kažu ljudi čak da on ne voli Vučića privatno, ali da je dnevnica 100 evra. E sad, videli ste, tamo se pojavljuje i neki porno glumac, pojavljuju se ovi neki statisti sa farme i elite. Dakle, tu studenta nema. Pa onaj prvi sa kojim sam pričao, on je rekao čak da on ne studira, nije studirao, ali eto sad bi voleo ponovo da krene. To nisu ljudi koji su studenti. Taj indeks koji on izvadi je bio potpuno nov, to se vidi. Ja sam išao na fakultet, znači indeks se gura i po džepovima i ovde i onda. Znam kako izgleda indeks. Svi njihovi indeksi, ako obratite pažnju i na onim snimcima kad mašu indeksima, svi indeksi su potpuno novi, presijavaju se. Dakle, to je jasno da ti ljudi nisu ono za što se predstavljaju. I druga stvar, znači, ja sam rekao sam njima došao da pružim podršku i da omogućim da građani Srbije, a to su gledali milioni, da čuje njihove zahteve. Prosto je neverovatno da oni za to nisu bili zainteresovani.